Kasor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïalehkai University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip-fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi-wei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. Ka Ïalehkai jong ka Shallang BFC, hakaliang ki kentay, bat ka Umdang Block FC, hakaliang ki Shallang, Ïalehkai ka nam Lahduh, haka under 17 knockout football tournament boys and girls alajar pun real. Ya ka bala penlong, dagari Lingam Trader Association. Ka Shallang BFC, hakaliang ki kentay kla job, hadi maklala penliam no, ya ka nong rong du, hajinga shoot tiebreaker, telai goal la not, kata, hadi Ïalehkai hakajinga kun final, kablalong hakamaran seng samla, Umdang pelun, kat bahakaliang ki Shallang, ke Umdang Block SC, Ïalehkai, ya ka nam Lahduh, da ka penliam no, da argo la not, ya ka Phutbol FC. Da penhat berdai kini ke Lympung Ïalehkai, da Menteri Kasor ka Jelau ba mithodius dakhar, ublalong kum ukongsan, ringkat ke jinan lang, USDPO ka mau shindrud, wa Isaac Marak, UMLA berem ka mau shindrud, uba witing mau stor bat kiwe. Lahduh sakmat. Kemsuk ke goalkeeper. Masuk sakmat. Yok ki defender jong Phutbol. Phutbol ka de jersey ka bali. Bat Umdang de bapong ye jersey ka bayong. San referee bat kum juru nagbenta ki player. Namar mula bantip haga jingker ki. Namar bakilong daihat banyo ye ka jingjop. Esi ngila banong. Bahajan jong ulai ru kin kundruk. Banti. Play the game. Ta Umdang dewa Banar play team dewa Klan yang hao Ke salar klan dan Jepang dan kam dan interbal. Here we go. Ïalehkai kelas dang. Dah kecini tenat. Selain kitiar ke Umdang. Sembo, Sem! Ayah! Bang! Nyom mak nyom. Champion under 17 boys 2026. Bernihat ne bernihat
Wat karukom thoru kalaya pher ka berni hat bathor du wai ka don ha Meghalaya henry ka berni hat bathor du yupat ka don ha Assam ka we ka nongba henry la phya aliang du pu du sam chungki jilla house name ar pusau ka kai phot ka perthei ka pinni ka kerteng ka berni hat ha khamat e henry ka khubo ka jingsha bonsin la klet but omshim la ban pin pau nama email de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himdi ban ong ba kal air ka one me tang na Assam ne tang na Meghalaya kalong hap leng demo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala banta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.9 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board karang pet ngon man la ka por ka CAAQMS continuous ambient air quality monitoring station but ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka border Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pej menta ber kipor ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jongka ying dor ba thau an umintri rangba ka chila u ong bobla tho shumintri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo usam henry ban ong ba berni hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka pinilam bakla ye gibreo